Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu aho muherereye hose turabasuhuje. Yego, aho utarakora subscribe nyaboneka zo kureba ukuntu babigenza hasi aho tubashe kubana mu biganiro bya buri munsi. Tugiye kuganira ku kibazo cy'Uburusiya na Ukraine. Abantu benshi bifuje ko twabasesengurira kuri ibintu byabereye mu Burusiya, bya bitero byatewe na Ukraine mu Burusiya. Yego, tubahaye ikaze wowe ukiri mushya, twibutsa ko iyi channel ibagezaho ibiganiro ubukungu, politiki na diplomasi. Ibyo biganiro twibandaho ku biganiro tubagezaho buri munsi. Aho uherereye turabasuhuje, tubahaye ikaze. Umuvandimwe wacu wanyandikiye arambaza ati hari ibitero byabaye mu Burusiya, Ukraine ikoresheje drone isenya ibikorwa bya gisirikare bihambaye by'Abarusiya bivaye na miliyari zirenga 7 z'idolari. Arambwira ati wazanye ikintu bivugaho gusobanura neza se yaba ari Uburusiya burimo buratsindwa, yaba ari Uburusiya se bw'intege nkeya mbere y'uburengerazuba bw'isi. Aha tugiye kubiganiraho. Bicaye hasi tera gatebe ngiye gusobanura ibyinshi bakwisobanukirwa hano. Turaza no kumenya se Ukraine ni irwana cyangwa hari izindi mbaraga zirwana muri Ukraine ariko zikisha mu mutaka wa Ukraine. Tuboneyeho kubaha umwanya rero, kandi turabashimiye no mudahwema kutugaragaza ko muri murakurikira ibiganiro byacu. Kandi ikindi nabasabaga mbere yuko nkomeza, dufite ikibazo cya like muri video zacu. Mugerageze mwongere like rwose, ndabasabye subscribe, murimo murazimpa ndanabishima. Ariko hari n'ibindi dusabwa kuri ba databuja bacu aribo ba nyiri YouTube, ndavuga Google. Iyo batabona like kubera ko hari batumva Ikinyarwanda, iyo batabona like biragoye kugira ngo video zacu zizagera kure. Ariko iyo babonye like bayishyizeho, biri mu bintu bishobora gutuma video yacu igera kure, ikaba yakongera n'abasubscribe mu bundi buryo, kuko biba bigaragaza ko abayireba ari byo bakunzemo. Yego, tubahaye ikaze. Ubwo tugiye kugaruka mu Burusiya n'igitero cya Ukraine. Igitero cya Ukraine rero werekana abantu basobanura Uburusiya neza, nyuma y'aho nabasobanurira na Ukraine. Ibindi byo turabikomeza nyuma, ariko tumaze gusobanukirwa ibihugu bibiri. Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu gisirikare kigari, ni igihugu gifite igisirikare gifite ibigwi mu myaka ya kera kugeza n'ubu. Uburusiya ni igihugu gikora indege za mbere ku isi, igihugu cya mbere gifite indege za mbere ku isi, tekinoloji igezweho kandi zinahendutse ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ugereranyije n'ibihugu biri mu muryango wa NATO cyangwa se OTAN. Uburusiya ni igihugu gifite ubukungu buzamuka kandi bwihuta. Iyo mvuga ubukungu wumve mu buryo bw'ubuhinzi, ubworozi, tekinoloji no mu nganda muri rusange. Uburusiya ni igihugu gifite umutungo kamere munsi y'ubutaka. Uburusiya ni igihugu kiri ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite amafaranga ku isi. Uburusiya ni igihugu cya mbere gikize ku mabuye asa nk'agoranye kuboneka, ndavuga cyane cyane nk'amabuye akorwamo izi ntwaro. Bereka ko Amerika amabuye menshi akorwamo intwaro menshi buriya bayakora mu Burusiya. Nubwo Amerika yafatiye ibihano Uburusiya by'ubukungu, ariko ntabwo yigize hagarika gukoresha amabuye y'agaciro yabo. N'ibihugu bikikije Uburusiya ntabwo byahwema gukoresha amabuye y'agaciro y'Abarusiya, nta nubwo ugiye guhagarika
gazi na peteroli yabo barayigura ariko bakayigura mu bundi buryo. Ibyo turajya tubiganiraho uburyo burambuye. Tugaruka kuri Ukraine. Ukraine ni igihugu nyuma y'Uburusiya, igihugu cya kabiri mu bunini. Aneshishura ko batari babizi. Ni igihugu cya kabiri mu bunini mu mugabane w'Uburayi wose. Ukraine ni igihugu cyari gifite ubukungu bwari buteye imbere cyane, kuko nyuma y'Uburusiya nicyo gihugu cya kabiri mu gucuruza ingano nyinshi ku isi. Nyuma y'Uburusiya ni igihugu kizwiho gukora ubuto, amavuta dutekesha mu ngo. Kiri mu bihugu bibiri bya mbere ku isi byexportingaga amavuta yo guteka menshi hanze y'igihugu. Ukraine nicyo gihugu cya mbere mu Burayi nyuma y'Uburusiya mu gucuruza amabuye y'agaciro no gucuruza ibyuma, ko bafite amabuye y'agaciro avamo ibyuma byinshi bitandukanye. Cyane cyane uburasirazuba bwa Ukraine ari ubutaka burimo amahirwe menshi, ko buriya bafite n'ubutaka buriya bucukura umunyu. Umunyu mwinshi uva mu nyanja, ariko buriya Ukraine ifite n'aho umuntu acukura umunyu nk'uko ushobora gucukura urutare, arahafite. Wenda ni byinshi twavuga, ariko turimo turavuga mu kijyanye na politike cyane, ubwo n'igisirikare niho turimo turagana cyane. Wenda ntabwo turi bwinjire mu by'ubukungu cyane, wenda nazo ni incamake mba mbanyuriyemo kugira ngo benshi dusobanukirwe ibihugu. Ukraine mbere gato y'intambara ya kabiri y'isi, icyo gihugu cyari gifite intwaro nyinshi ku mugabane w'Uburayi. Na nyuma y'intambara gato y'isi, Ukraine yari ifite intwaro nyinshi za kirimbuzi kurusha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yari gikubiye mu cyo bita ubumwe bw'Abasoviyeti. Icyo gihe birangira kubera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi na nyuma y'9/1, igihe hari mu nzira yo gusenyuka k'ubuhangange bw'Abasoviyeti. Ubwo 9/9 nibwo Ukraine yasubije intwaro za kirimbuzi Uburusiya, kuko urumva Uburusiya bwari umuyobozi w'ubumwe bw'Abasoviyeti. Ibihugu byose biba bikubiyemo, bimwe byatandukanye n'Uburusiya, ibindi biracyari kumwe nabyo, cyane cyane nka Belarusi, Kazakhstan, ibihugu bikiri kumwe n'Uburusiya bitabuviriye. Tugarutse kuri Ukraine rero. Ukraine iyi ntambara yabo yatangiye ku itariki 24 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2022. Haje kuvukamo ikibazo, Abanyamerika batumye ya ntambara iba. Reka tuvuge Abanyamerika cyangwa OTAN, uriya muryango OTAN muri rusange niwo watumye iriya ntambara iba muri Ukraine. Impamvu baciye muri izi ncamake mbagira ngo n'udukurikira ari ubwa mbere amenye ibyo tuganiraho, amenye iyo biva n'iyo bijya. Kuko kwita subiza ako kanya direct, hari igihe tumva ngo ushobora kumva ngo Uburusiya burimo burahohotera Ukraine cyangwa gutya na gutya, ariko biba byiza iyo uciye mu ncamake ukabanza ukamunyuriramo akumva impamvu y'ibyo. Tugarutse kuri iki gihugu cya Ukraine, cyagiye giterwa inkunga inshuro nyinshi. Wenda reka gato nihangane gato basubira inyuma gato muri 2014 kugira ngo iriya Crimea, iyi ntara y'Uburusiya ariko yo kuri Ukraine, yamburwa Ukraine. Bayambuye iriya ntara muri 2014, yamburwa bitewe n'akarindi ka OTAN kari muri Ukraine. Bamaze kubona bagenda bafata intwaro za OTAN zimwe na zimwe bagenda bazishyira muri Ukraine gake gake kugira ngo bazasumbirize Uburusiya.
igihe kigera bazabona se babwegereye. Icyo gihe Abarusiya bari bayibonye kare, baravuga ati iyi ntara n'ubundi yahoze ari iyacu, mbere ko tuyiha Ukraine yikoresha, reka noneho tuyisubize. Bafata icyemezo cyo kwirwanira iriya Crimea barayitwara, ntara ya Crimea. Ndetse n'Abarusiya batashyiraho ibikorwa remezo byinshi, kuko n'ubundi habagaho abaturage benshi bavugaga Ikirusiya benshi, nubwo habagaho n'Abanya-Ukraine, Abanya-Turikiya, Abagereki, bose babagamo muri iriya ntara, ariko ubwinshi bwiganje ari ubw'Abarusiya. Abarusiya bagira banubaka n'ibikorwa remezo bigera kuri iyo ntara ya Crimea bakoresheje, kuko n'intara iri ikirwa, ni ikirwa kiri mu nyanja y'umukara. Hakaba bafata icyemezo cyo kubaka ikiraro kiva mu Burusiya direct gikomeza muri Crimea badaciye mu nyanja, uburyo bwo kugira ngo bafashe abantu bakora ubucuruzi, bakore ubucuruzi butabagoye bakoresheje transport yo hasi, yo ku butaka cyangwa ku kiraro, kugira ngo bakore ubucuruzi baherane mu buryo bworoshye. Kuko buriya mu mazi hari ibintu byinshi bisa nk'ibigoranamo, ingendo zazo ziragoranamo, zibamo na risike nyinshi, ariko bituma nibura ikiraro nk'umuhanda usanzwe dufite imodoka ntoya arijyana, mbese ubucuruzi bugakorwa ku buryo bworoshye n'ingendo ku buryo bworohera buri wese. Noneho tugarutse hano kuri Ukraine, nyuma yo ko Abarusiya bamaze kubona ko Ukraine ikomeje kuba ikibazo, ikomeje kuba imbogamizi, bafashe icyemezo y'uko iriya ntara bayitwara, ko n'ubundi yahoze ari iyabo. Tugarutse noneho ku ntambara irimo irabera muri Ukraine n'Uburusiya, kariya kantu Ukraine yakoze kugira ngo bafate ziriya ndege bazituritse bakoresheje drone, kuko perezida wa Ukraine yavuze ko bakoresheje amezi 18, ubwo ni uko bakora umwaka umwe n'igice kugira ngo cya gitero bakigereho. Ariko njye singiye gutinda ku gitero cyangwa se ibyo bangije cyangwa agaciro kabyo, cyangwa se n'ubwo Ukraine avuga ngo bahombye 34 indege za kirimbuzi. Hari ahantu aribeshye, kuko buriya Ukraine nubwo ifite ubutasi bwayo nabwo busa nk'ubuteye imbere cyane cyane, kuko buriya ubutasi bwayo ntabwo buri kure cyane n'ubwa Israel. Abantu benshi ntabwo bashobora kuko batabizi. Buriya ubutasi bwa Ukraine ntabwo butandukanye n'ubutasi bwa Mossad. Buriya Mossad n'ubutasi bita MI6, ubwo ni ubutasi bw'Abongereza. Mossad, MI6 n'ubutasi bwa Ukraine. Ubu butasi bwose buba imbere bufasha Ukraine mu buryo gisirikare kugira ngo bahangane n'Uburusiya. Kuko ntabwo wambwira ngo Ukraine ubutasi bwayo bwakoreraga hafi y'ubutasi bwa SSB bw'Abarusiya. Iriya FSB, uriya butasi bw'Abarusiya ni ubutasi buhambaye, buza mu butasi bwa mbere bubiri ku isi bukomeye kurenza ubundi. Ikindi nkikubwira, Uburusiya bufite ubushobozi bwo gutata hanze y'igihugu cyabo, kuba banagera no mu bihugu byitwa ko bihambaye ubwo ni Amerika, ni Abongereza n'ibindi bihugu utekereza ko bikomeye. Biriya bintu rero bakoze ni igitero cy'ubugwari, ni igitero nakwita ko ntabwo gitandukanye n'ibitero bya Al-Qaeda, za Al-Shabaab, za Boko Haram, mbese ni bya bitero n'imitwe yitwaje intwaro mu bundi buryo. Ntabwo ari ibitero bavuga ngo yego buriya Ukraine kubera ko ibona ko Uburusiya ari igihangange, mu rwego kugira ngo babusuzuguze ibindi bihugu bisa nkaho biteye imbere byatinyaga Uburusiya. Ni udutero shumwe, ni ibitero shumwe, ntabwo byita ibitero shumwe kuko ntabwo ari acyara bakita ko ari ibitero. Yego nubwo bafite ko ari operation speciale bakoze bishobora kuzandikwa mu mateka, ariko biriya bintu ni ibintu Ukraine ikora kugira ngo itinyire ibindi bihugu, babereke ko Uburusiya ari igihugu giciriritse
imbere y'ibihugu bya OTAN. Ariko ari ahantu ho kwibeshya. Buriya urwana n'umwana iyo uri mukuru ukabona umwana ashobora kugira gutya agakubaganya akantu urugero ashobora gufata akabuye akagutera mu jisho. Iyo iryo jisho rikaba ryagira ikibazo. Ariko mu by'ukuri ni ugusuka uriya mwana aba afite imbaraga zo kuba mwahangana. Impamvu ntanze uru rugero ni ukugira ngo mbereke ifoto ya Ukraine. Ukraine ni igihugu giciriritse imbere y'Uburusiya. Gakoresha iri jambo. Ariko ndabizi hari benshi batari bubyumve. Ariko umuntu agiye no gutanga na comment kugira ngo menye aho mwumva naho mutumva tuzanahasobanura. Tange so comment, mutange like, niba wumva ahantu byumvuze bigukoze yaje tutangemo comment biremewe. Like biremewe tukaganira ko turi mu kiganiro hano. Kandi buri muntu wese afite ubushobozi bwo gutanga igitekerezo ko byumva inyunganizi. Ariko gusa mwirinde kugira gute gutukana. Ariko gutanga igitekerezo cyawe aho tumva ukahabaza nawe ushobora kuba hari ikintu usubya ku byo niba nakubwira nawe ukaba watanga igitekerezo cyawe ukanyunganira. Wenda tugarukiye kuri Ukraine none tukara akanyuzemo. Ukraine ni igihugu mbere y'Uburusiya gato yuko bagaba igitero kuri Ukraine, mbere y'uko Uburusiya bugaba igitero kuri Ukraine. Ukraine yari ifite umusaruro mbumbe n'igisirikare muri rusange cyabo. Ufashe ubukungu bwa Ukraine bwose bwari 10% y'ubukungu bw'Uburusiya. Bivuze ngo Uburusiya bwari bwikubye 10. Ariko igisirikare ho bwari buri hejuru cyane y'uwo mubare. Bivuze ngo rero Ukraine ahigeza bivuze ngo yaje munsi y'10% y'ubushobozi n'ubukungu bw'Uburusiya. Ntabwo bambwira ngo igihugu cyasenwe muri icyo gihe Uburusiya bugeze aha. Icyo gihe Uburusiya bwari igihugu cya gatandatu mu bukungu. None ubu tuvuga ngo Uburusiya kibaye igihugu cya gatanu mu bukungu. Ibihugu byose twari twemeraga Ubuyapani Ubuyapani bwarasubiye inyuma. Ubuyapani bwaba igihugu cya gatandatu kuko Ubuyapani bwari buri imbere y'ubukungu bw'Uburusiya. Bivuze ngo basubiye hasi. Ntabwo wakwiyumvisha rero ko igihugu cy'Uburusiya nk'igihugu bavuga ko gishobora kuba cyarasuzugutse imbere y'Uburusiya ya Ukraine. Ahantu wenda turahashyira akadomo kuko ntabwo bishoboka, kuko Uburusiya buteye imbere cyane. Kuko niba turafata ingero nkeya wenda ibindi bihugu turabyihorera, reka dufate umuryango wa OTAN. Ubu tuvugana umuryango wa OTAN urimo ibihugu 32. Ubundi byahoze ari ibihugu 30 yongeramo Suède na Finland. Suède na Finland muri ya ntambara nubwo byose byiyongeramo, ariko nubwo byiyongereyemo bahise bumva ko OTAN ibonye umusada, ariko ntibyakuyeho ko Uburusiya bwagomba gukora icyo bugomba gukora. Mu mwaka wa 2020, mbere y'umwaka wa 2023, mu mwaka wa 2023 kugera urangiye Uburusiya bwasoje umwaka wa 2023 wagiye kurangira. Uburusiya bufite 1/4 cy'ubutaka bwa Ukraine. Nyuma yaho tuvuga ngo hiyongereho ubundi butaka burenga kilometero kare 2000. Bivuze ngo ubutaka bwabo bumaze kurenga tuvuga ngo bumaze kongeraho ubutaka bungana kilometero kare 5000. Bivuze ngo bwa butaka bumaze kurenga 1/4 cy'ubutaka. Ahantu impamvu bakoze imibare ni ukugira ngo washe kumenya ngo Uburusiya igihe bumaze kurwana na Ukraine kongeraho n'ibihugu bashyigikiye 32. Ni 32 simvuze Ubuyapani, simvuzemo n'ibindi bihugu byo ku ruhande bitari bisabwa ku mugabane w'Uburayi, simvuze na Israel.
ko nabyo nayo ku ruhande nuko nagiye gifasha Ukraine mu bundi buryo ibahera intwaro igezweho zo kugira ngo bahangane n'Uburusiya. Ibyo byose iyo twabishushanya cya gitero cya Ukraine no uburyo kugira ngo ikore igitero cy'ubwiyahuzi, no kugana igitero cy'ubwiyahuzi ntabwo ari igitero cy'intsinzi, kuko buriya umuntu utsinze ahantu arwaye akahafata iyo niyo mbaraga ari intsinzi. Ariko gufata igitero ukagaba ahantu ukarasa mu baturage ukafata ukarasa ibikorwa bindi ariko ahantu urashe ntuhafate, buriya iriya cya gitero buriya gukora mu ntara ya Kursk buriya baharwana bakahafata bari kwemera ko ari intsinzi Ukraine igeze, ariko mu gihe bayihakuye no gutsindwa. Ya bitero rero nakomeje gutegereza ibinyamakuru byinshi kanyenyeri nkabinyuzamo amaso, yaba ibyandika yaba by'amavideo yaba iby'amaudio byose nkabinyuzamo amaso, ariko nta gitangazamakuru na kimwe kigikoraho. Yaba ibinyamakuru byo mu mahanga byose byagera bivuga ngo Ukraine yakoze ibintu bidasanzwe, nta kintu kidasanzwe yakoze hariya mu ntambara. Birashoboka byose, birashoboka rwose, nk'uko ushobora kubona ukabona nk'indege bayishimuse n'urugero igashimutwa n'imitwe y'intagomba ikaburirwa irengero, ya ntabwo ari intsinzi. Biriya byitwa ko ni terorisme iriya, ni iterabwoba ririya rikozwe, ariko ntabwo ari intsinzi, kuko intsinzi icyo warwaniraga wakigezeho. Ubundi intsinzi ya mbere kandi igomba kuvugira ni uko hantu hose irwana n'Uburusiya, niba Uburusiya bwaraje bushaka gutwara ubutaka runaka bakaba barabutwaye, we ntubashe kubambura, ntabwo wabatsinze, ahubwo urimo uratsindwa. Ahubwo muri intsinzi irambye nk'iya Ukraine numva yakabaye ikora muri ibi biganiro barakora, aho kugira ngo igabe ibitero bimeze kuriya bakora icyo bita diplomasi, bakicara bakavuga ati abaduteranyije ni aba West, none abantu mu burengerazuba bw'isi kubera ko baduteranyije. Ukraine n'ubundi ntabwo ifite gahunda yo kuzimuka ive ku butaka bwegeranye n'Uburusiya ngo yimuke ijye gutura muri Amerika. N'ubutaka butazimuka, n'ubutaka buzahoraho. Avuga ati noneho reka twishyire hamwe dukore alliance. Abaturwanyije twarababonye, abanzi bacu twarababonye, nubwo badushoye mu ntambara bakadusenya, noneho dukore umuryango wunze ubumwe. Byaba byiza na Ukraine perezida wayo akavaho, Volodymyr Zelensky akavaho, hakajyaho undi mu perezida yizeye, ariko nanone ushobora kubagana n'Uburusiya bagakora icyo bita diplomasi. Putin ntabwo ari umuntu mubi ku buryo bakanga kuganira, kuko Abarusiya ni abavandimwe n'Abanya-Ukraine. Hanyuma akavuga ati noneho kuko mu dutware bwa butaka bwacu reka tubugumane, ahubwo tujye mu muryango umwe twiyunge nk'uko Belarus ikora, noneho bituma bwa butaka bwabo bugarukana kandi babwisanzureho, ariko banace no mu biganiro. Naho kuvuga ngo bahangana n'Uburusiya wenda akurikiye Rwanda mbanyuremo akantu gatoya hano, ariko bizafata umwanya tubiganireho, mbaganize ku Burusiya n'ukuntu bwagiye bwaguka. Ibyo bizatuma abantu benshi basobanukirwa neza Uburusiya. Reka wenda tubaye tunyure ku ntara ya Jordan, ni intara Uburusiya bafashe bayifata nayo ishaka kujya muri cyo bita NATO, kugira ngo ihagere ihashinga ibirindiro bya OTAN. Icyo gihe Abarusiya barahatwaye, bakomeje kubaha warning, ariko bagenda barananira bakomeza gusimbara gushaka kujya muri NATO, ariko byarangira ntara cya gice cyari igihugu birangira bacyometse, bagitwaye cyose bahita bacyomeka ku Burusiya. Ubwo nayitira ubutaka bw'Uburusiya. Kubera iki? Bashatse gukomeza kwakserera Uburusiya bavuga ko bagiye kujya muri OTAN, kandi OTAN ari umwanzi w'Uburusiya. Byarangiye batwara ubutaka. Uzabona Ukraine ko ikomeza gushaka, wenda bereka uko bakomeza gushaka ko Ukraine ko kwikurira muri OTAN, egari ko gusa bugomba kubutwara ubutaka bwabo. Ko OTAN ntabwo izemera ko umuntu uzaba uri muri Ukraine
areba Moscow mu birometero 1000 akaba yarasa Uburusiya, ntabwo Uburusiya bwabyemera. Uburusiya ni igihugu cy'igihangaye. Uburusiya ni igihugu gifite imitungo myinshi munsi y'ubutaka, kandi iyo mitungo yose niyo ishoboza Uburusiya kubaho neza. Bivuze ngo rero na Ukraine ubwayo naho batwara buriya butaka burenze 25% Uburusiya, ubundi bagashaka ko bujya muri NATO, intambara yakomeza. Abarusiya ku mbazo ubuhangane bwabo, amateka yabo, Uburusiya bwakomeza kandi vansinga bugafata n'ubundi butaka busigaye. Noneho OTAN ikazaza bwa butaka yashakaga bwose buri hehe, bwose bwometse kuri Uburusiya. Wenda reka gubite mbangura kugira ngo ntabatinda ko ndabona ikiganiro gishobora kuba cyamaze iminota itari mikeya. Igihugu cy'Uburusiya cyangwa se bikora ku Burusiya, tubereke n'ingaruka bashobora kuzagira mu gihe bashobora gusoza Uburusiya mu ntambara yeruye na OTAN. Tubereke ingaruka bashobora kuzahuriramo nayo. Ikiganiro tuzagikora nyuma y'uko kigeze kuri YouTube, kizakurikira ikiganiro n'ubwo tuzakoraho. Turabashimiye, mugire ibihe byiza. Aho utarakora subscribe, wibuke kuri subscribe nyaboneka, mutange like, comment, share, n'ibintu byadufasha kugira ngo ibi byo dukora bijye kuri benshi cyane. Turabashimiye, mugire ibihe byiza naho mutaha. Bye bye.